Hornbill weekend horn and campaign of weekend chibai tu ne ai holim pd ngoi hi le familiar face mel the sa hiya ama hi le ikam sunga ri nga hi humanitarian na pian sem entrepreneur le hiya while te teng te thei bana ama le amain a favorite title hi le activist achia tu ne holim pd le Dr. R Sanga social activist ama holim pd hi Today, holim ding title hile good governance le tribal issue based on hill area committee ang hidiga. Pasang hiai so anong television tu ki pal tu kon gena hi. Kele. Holim pak ma holim lo na le short sim tawai mo. Yeah. Nang le mi pi te kya na si masang na hin lai sung na knowledge ting awareness tam te pen pial din au dia. Wai ka ut pen te la ga khata hiya. Wai ka ut ja kina English ina vernacular pati pawitale article bangle bang zayam kanagelta local newspaper ai kele zogam.com zogamonline.com chi khongma media tuama kana suasika ite sun a expert vai phakei leng igam sung all mo na jakle imi sate economic development hitale economic politics kachimaya kencho ya electoral politics hilawina economic politics ka awareness ni de chingai dan ne ke sapau na knowledge is power thei nain thahon pia hi cha ei lam ten ka tribal din mun thei siam lo tam ma hi wai te la example khat kon pe dia mo mei te gam le sak lo ding ichi chan tribal area mei te gama om china mei te gam na le sak som mo na chi tan na ignorant ki tam ma lai hi wai jana hill area committee te silbol theina le mo good governance to igen khom dinga yai mei te igam le sak lo di chi pen kha a mei te wa what man hiya bang jaga providence hill area committee silbol theina bang hiya thei lo ki tam ma tu lai khang thak te pol salut khen khan chu thei ai le khang thak tu la ya om ten kha yai te ban phano lo wai cho lai neu khan non thro thei dia mi chang ta yai poimo ma don na poimo ma hiya khana mei te gama teng chi ngai dan nei pen kha mei te gama teng Halloween ei gama teng hi khana hoi bang jaga chi thei hiya me chele Manipur state kha mei te gam kia hilo Manipur state kha lian pipi ni in akikhena plain area valley area occupied by Meitei peoples majority ma Phaijang mi te Phaijang gam kha wana ani na hill areas kitchen hill areas kha mual tung chi ya ai ke le sing tangam chileng zodon chi yam sing tangam chi yam a huaya tribal te kiteng huai tribal te na ka tribal le nahi chi thei di photina iten na et sangne ding lam ka bang leng tribal ngin atamzo kiteng ko ja tribal len chi thei ve in constitutional tama Manipur context sa ki na chu hill areas ki chive where hill areas ki chi kha bang chi thei di ichile 1972 president anapaita India president VV Green
hiai Manipur in state ahon mu chi la kha atua ma ki vai hom the na chi khat om the na ding chi na tang pi tang ta the ya jun ni som ni sang jo ko som sagi le ni kuma kha hill areas committee no in the Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Order 1972 June ni som ni sanga chukwa som sagil ni kuma vi gri India President Luin kha tang pi tang ta the dia parliament ana puangi vile huai order kha tunin kon toya hi order ve hiya kha Hill Area Committee tu nei na a function hile bang hile hoi taka kigen wana Manipur campaign me ti te gama teng chi pongmo ka I gama teng I chi tribal ten ikithei de bangang wai kithei de me te ten gam lei thei sing tanga Hill Area gam lei thei lo chi pen ei bol hi lo huya MLR LR Act 1960 rules 1961 Article 158 anaki geleve yai kha hi chin layman perspective in kondong dia mimol te dot na mo theina nei lo tile minau taw te thei din kondong dia MLE Act te mo banga a philosophy atup le engim banga yai danon dong leng adik le dik lon dong la mo tribal te kha mi tom chik te hi jaga atam zo ten kha onne chin lo ni dinga India government providence ong piak ki chil adik dia 1 2 Tripura te bang ana tom ma ma Bengali te hon pi valut wai banga kha Meghalaya le lut khali ven na an om Mizoram le ana ki veng Manipur chon lut nang ma ma me te ten twa kha inner line permit ong khang lo thak pan mo yai kha Assam Bangladesh te lut alom pia lut lo nanga tribal mitam zote na tom zote ane chilo na India dan gel siam ten on na hi sakya hey yai kha Assam land laws land reform anani why Manipur go manaleng adopt Hornbill mo 1960 kha why dung zo ya dena kon gen article 158 na kha tribal khatina agam azuak dile tribal ma kianga alei sakthi leng general plain mitena kianga tribal ina gam azuak thei keidi chi hu anom da yeve ai boli lo wai la ya wai ta ka kon su boy zol ya mo tu lai imol dan idani thelo danu I active I tribal din mun thelo dan chu phai gama ai miten in mun lei mok china me te lei phal mok kena chi bang ngai dan wai kha bang chin gen ju zel loi do anu ya nu za thoi zo kar luai ve ignorant is bliss mo I thei siam lo man hin chen phai za nga tribal te ile mi tom chi ki protection India dan bu pi Indian constitution ina provision tampi ana oma koi provision tuam tribal rights protect na di land rights protect na di mo huai laka phaja Manipur phaja nga tribal ten gam lei thei lo di chi akigen na mun khat ma dan bu na om lo ja ki lei thei himale idan bu te le land law dena kon gen ML Manipur land Revenue and Land Reforms Act 1960 kha Article 158 plain mi khat pevin tribal tegam hill area Manipur hill area huap sunga alei thei ke di chi ana om khak zia ka kha ei le sat nob lo hiama ai ke le en alei du iphal lo zia le lo huai bang zia ka huai protection ven bit na na mi ami chi le hiya sum hau zo wa ami le tam zo gamuchi nong lei mok ta le hong chim be di ichi yam hong I gam tenga ama hong ten ni e sang tam zo din e kha sik de na am di denina non ge na Tripura gen ta le Tripura ka tribal area ive tribal lane ive
tribal area hi na pi na Bangladesh akipat bang West Bengal akipat bang ina ya Bengali te kha ahon ang lut to 6 schedule provision na zen pia mo u chalo matanga hong lut to changwa ama 70% tribal hila kha tua kha 25 to 30% lel kha tribal hita 70% kha plain gamne tu te pen kha minority suak a majority kha ami kwalte hina pia majority suak wai mana tua bel ko vela mi he pi huai pen suako tua ma banga ei manipura leng huai hun hong tung thei chi thei di I gam hum bit na to kisaya dan te thei di hill area committee order rakha hill area committee order rakha schedule liya ki khenin chin first schedule rakha hill areas definition ki pi ve Sanga chakwa som sagi leni kuma kwa ki pi chu banga chele Manipur north Manipur east Manipur west Manipur revenue districts Chandel, Chakpi Karong, and Tengnopal Revenue Subdivision, Chiaka, and Kigen, Manipur North, East, West, South. Mo, Huayka, district reorganization on Bolto Towa, a district min Bangong Kihet Towa, Hiai Lamka, Ichiam, to a Churchanpur district, Ichika, original Manipur South district. Where South district huam sungaka ADC te mo a jurisdiction on vacancy ADC member kitel huai huap sungka huji mabangina nota mo isa wesa Jiribam lam Senapati lam Ukhrul Chandel huaya hill area pum pika hill area chin ahuap ya kage nut khato min chen hill areas kichi hiai tua the then president VV Green and again kha hiai order on so lai kha constitutional term ki jangai chi thei ngai hill areas chin geographical term ki jang hilowei ve hill area chi kha tribal te ten na gam huap sung huai ya mo phai jang le na khak na munom ta ve phai jang ka chi le plain mo plain area na huwa le anom khata ve constitutional term ai ja ka huwa ite na e sang na di na kang vai lam ta na phai jang ni nei ve hilele hill area chu constitutional term ai ja ka hill area le wa ya hill tek ai di chi mok thei lo ve huai president ina apua na context thei di ber huai hun la ya puanom la ya Manipur north east west south huam sung kha hill area mai ye hill area committee le outer Manipur kha ki bang china ya ki bang kim lo win chen outer Manipur ong ki china kha MP election outer constituency a constituency min dia khat pen kha inner constituency ki chin outer constituency a kha Thobal batel the thup je huai kha Imphal to na ya kinai mo Thobal waya a plain area le huap kha bangzia ka huai lai na huap population o min chin population kha ana chin zo lo ja a population MP ni elected MP ni nei thei na dia innal le outer hon khenwa Thobal anala kha tu chianga bel population khang to wi tak zia ka Thobal area bang tel in leng outer constituency kha population in kidai ta di ve a hill area sung kele wi le poinon lo di chuai bang le delimitation ang lut dia delimitation ang king adia wai chu a process leng om khajek na ve ma ye hill area committee te kha quarten constitute a ya kwa who are members banga hi theinau hiai hill area committee hong pian khiak na a base kha Indian Constitution Article 371C special provision in favor of the state of Manipur. Why Article 371C huai nuaya mo
kha special provision hill areas tribal tiadia constitution India dan bupia anom dem do meve huai dungzu ya din again hill area committee orders kha India president anahi VV Green kha anapuangma 1972 hiai ai the di khatom non chu Manipur kha state hu taung hi dia hills le valley ki khina imana administration kha paralela singtangam le phajangam kha paralela ana pai hil British te una ki patana pai chi ithei ngai hojaga atuam zo dewa ki vai hom na om theina dia hill area committee order ana omin chin hoi to ki ton ma 1971 aka the Manipur hill areas district councils act 1971 and rules 1972 ana omecho hoi kha statehood ahong hi ma kume 1971 72 aile huai aka district council act hongum ta 72 aka hill area committee order hongom not hill areas adb tribal te adb ka hiai tegel kha elected member te ina leng hoi taka study bola asunga bang tengkigel thune na bang zaom bang chi banga e hill area pumpi district council te bang chi vai om di hill area committee in bang chi di chi pen kha nak poi moloma ma singtangam protect na di tham kha provision o ma hi chi the ye wa kolokat hiai the non di rules ya hill area committee order hoi taka a function the na di nga rules of procedure and conduct of business in Manipur Legislative Assembly ki chi o meve laibo assembly azat di mong mong hoi rules of procedure and conduct of business in Manipur Legislative Assembly kichi nalai busunga kha hill area committee a order kha president ina aditela gello leng a function didan aum didan te teng teng kha huaya hongki gel son no laive hongki gel na kha article 218 mo zanile somle gian na kha chairman le vice chairman akitel dingu Geomave. Why article 219 sub number 1 aka chairman tel didan vice chairman tel didan adi telong ke geldin why chu bangai chele the chairman of the hill area committee shall be elected by the members of hill area committee from among themselves tulai te ki elekiale ki amina kitel ilelenga kitel ma wa chairman di theisa omkin bangangin chief minister ina hutia wa a chairman di pen kha hi honen cabinet minister portfolio hon hom cha tribal te la ka hon hom nge aile cabinet minister hi thei di o ma kilang a portfolio dai non lo hoi dai non lo changa hill area committee kha cabinet minister to equivalent he chu awaya tikhem khiak na di mai mai ajang apawaru kha chalai thei talo dei sak pia ka ki pia ki le kiloma ka siamina chanin amina chu kitel na dana asunga hon hiu anunga chairman dion thei nuwa khatin propose seconded bolin nu cha chairman ani to akitel mawo pata chairman di ki chiangkin hoi di lawin chin amau sunga tua dena igen banga from among themselves mo amau hill area committee member te ka tribal MLA teng hi un chin huai teng amau sunga hong tu ko makitel di hun hon fix ding governor ke sak di governor ina kitel di ti on chianga kha hon kitel changwa maybe even opposition ke de dan tak bangi the hi level opposition ki patin chairman hong hi le kha ai the ke di chom lo we order adana rules of procedure and conduct of business aleng opposition kha chairman ai thei ke di chom lo himin huwa ja ka ma sunga chinong ki te la huwa maybe opposition akipat or even ruling akipat hitaleleng ama ona ya siam hongki interfere lo hongki gol lo wa tel hile a function di bang o function thei duive
tua chu again dan in ke observe dan kana ngai khia dan mo CM pan ngaihdan amate te kha hand picture kha wai kha mau kha hand in the glove CM pa khut tuam na sang mai mai akipia pen kha CM pa khurin chin atuam na kha mau chau dan pai ya wai dan hi mai amu ke veken le adik taka yai igam sung ki vai pok dani khang thak tin yai ke ei pau in om vek ta ya e pau om nai lo eyong veng tu ding idan te the ke le puan veng ni ha tua ge huaya ka even elected people representatives are in a itel chin te na hon ngai khok non dia ku hen la a thei ke u zo ching chi pa khang lai hi mim isim ke le chu ki thei lo mai in chin hiai kha atak taka ge na Manipur Legislative Assembly Rules of Procedure and Conduct of Business mo akha huai bu kha athei masakwa huai sunga hill area committee order le hill areas pumpi ki vai hom didan kha hoi taka sa mai chianga huai kha a bible hi mai in chin ma wa dia mo eje MLA a bible hi mai chu hiai kha dai je su hen la sim le li lo di a digest du a hai zan du a thei chai du ichi no nai ve digest thei chai wen lan huaya bill tuam tamong ki puakkhiat chaleng hil matter sa hiya schedule matter sa hiya a order aki gel dung jo ya except money bill mo money bill hi kai pe ma le hil matter sa ya schedule matter e pe ma le kha hill area committee a kha a refer diu Hua hill area committee na poimo sang de sub committee ki puan the na power nei vile hua sub committee ong ki puan do NT an diwa aun gen diwa hoya sak bang kha he dan de achi diu chi hi lai chu ai le mo pasang doctor sang yai kha hill area to non gen le MLA tenga hiding wa amount election nei ding mo ma sunga chairman wain kha yai dan te thei ding na tribal interest protect lo himim kha Allah taka legislator dan bol tu chinai chumo yes a hi le ADC te role bangita tu la ya MLA te le ADC te kha MLA te de dan le ADC te kha mau noi control ya ai ke le ten chan thanei lo khaw le power lak sang di chi dan khong kala kinan tu na om diam banga namu dan bang amau role bang chom sak di treat hi tuak u ya hoi dot noi tak MLA chi te jen chu a state assembly mo legislative assembly a people representative mi pi te sikle tang huaya vai home call vai home pi dan bol pol pi ve wa dan bol pol pi na chi mo sum teng khoi ding contractor teng na di tuan lo mo hello dan bol pol pi ve tribal interest legislative assembly chi kha dan bol pol pi te ki khop namun chi nai vele ei pa ba tu la ya khang thak tin MLA te kham udan chumo adan bol lam sang bang chi economic package contract na yai le ka same yai kha i pai dik lo na khat wei ta ya kha economic le poimo lo tel mai ahia wa economic development mo a the sustainable economic the na dia hia dan bol pol pi te poimo lua huai te na danon bolwa huai economic development pen bang chi pai di bang chi function di huai 5-year plan yam annual plan yam a hon bol te budget a kha mo bang chi jat di chi en kai tu dia hilary committee member te me ve wole huai na san kha hia article then again rules of procedure and conduct of business akha article 231 akha the hill area shall have power to make bylaws chiana ki geleve not inconsistent with the rules of procedure in the Manipur Legislative Assembly to regulate its own procedure and the procedure of its subcommittee subcommittee apuan thei di chi atunga huai subcommittee te na sep di
hiai tengai hi chi bangai diu chi rule da non bol thei na le amau adi ma to regulate its own procedure achi kha a hill area committee te na a details wa apai te na di ya arul pum pi chi tho ni hiai order kha hiai te bang chi implement di chi pen kha e sakna di na den ai gen mo economic development ba ai kele banga thil tuam hill area a project tuam ki di te why project khat akibol di le hill area songa ki bol di changin hiai chi bang kha chi bang hi di chi dan bai lo bol dui voi tunin bai lo bol ya chi ka e changa ka thei khelai kele kum som li walta 1972 pata kum som li le li lami ta chiu bai lo bol khat le mo lo ke ai le in kholo kon gen lai dio huaya kha hiai rules of procedure and conduct of business le to hiaya a hill area committee order pi ichi mai di hiai to ki kalabel bol di hilo le wai ki kal lo wa bol di kha atama tam e sang na ding na schedule lin ki ken chi den kon gen vele mo schedule second schedule kha schedule matters ki chi di ve huaya kha number 1 to number 13 ahi diu ki gel suk deu do ve why ahi diu second schedule hi mo ya schedule matters chi de ve number 1 2 3 4 5 ya 13 tanu me ve hiya kha bang chi ki gel khatna development and economic planning within the planned allocations for the hill area cheve planned allocation on chi chi te chu ai planned allocation where hill area plan allocate where that dia chi se khia tuam huai sunga development economic planning teng kha wa thu nei na nei voi hill area committee to na le sumjon khan to na le sumjon na le bang kima huai bana number 6 ain le chen the regulation of the practice of zoom or other forms of shifting cultivation kichi deive huai to kisai regulation is rules and regulation zooming to kisai or shifting cultivation to kisaya chairman te dong sekinga dan na bolu omia khat le tu ni tanom lo bang chi develop di ai le hichin a simple in multiple question kon dong dia mo pasang to kha kan ni le ki buai pi mama among in cm pan popi plan no lo di chi le e day in ka plan di chi le ki bol thi diam le a simple again in hoi ka license piak thei chi mangon ge nu mo zan lama kha license piak te license amu le chu hi thei hi tale hi le lenken ka ge nu chu hi ya ya ka thil kham hi ma support e ve bana license legalize tok tale leng kham thei gui thei drugs chi kha thin chin chio number 4 bol thei na huai kha taksa adi health hazard taksa dam thei na leng hon effect agam huai achin nau huaya chandel district a zopia kha ke khat ve va ho ke ve achin na piu va en ke chu art to a khomi huai ki ma te to seminar va nei pi alternative to poppy cultivation hoya lemongrass na chain present PowerPoint presentation to seminar va nei mo as mulki mo ai mai huai poppy chin na sa te him mi mo hai chi dang him kum som nga ta na le hoi jong no logi bangangin adam do za tu kha huai alo patha na dia pesticide azatu chikhat kha alawa la huai tang tung la ma chi nuin tu yon hon tai sok atui ne ku cancer vele tama tam dui ve cancer na nau piam te na chi kha din chen wa tu ba banga khat kon gen lai de ya hill area committee to ki saya kha den ai gen banga ya base de ni chi dung join to ya alok within the plan allocation achi kha bang chia thei di hiam ichile para 6 of hill area committee order iet le ya para 6 mo agup na development plans ki chi omei ve hill area committee order pia kha hia bang chi giger before the 5-year plan and the annual plans of the state are finalized
by the government of the state, that is Manipur. Proposal in this behalf, which shall show separately the plan schemes proposed to be taken up in the hill areas and rest of the state, shall be placed before the hill area committee, and the views of the committee shall be taken into account before the plans are finalized. Chitil voi. Yai ka bangai chile. 5-year plan government inaw ni body kumnga sunga sum state in azat di teng le annual plans. Huay kumnga sunga kumtinga plan tun leng zalam jing annual plans nasa takin annual budget on gen wala assembly huay te ka budget annual budget kamo huay ka assembly lui hia ka auma a sing tang mi te ya hill area committee a government ina assembly in hill area committee apelut phot di hin huay apiak lut pen ka hill area committee na ahon ending amau mu dan angai dan penu kha pompia lak sak de huay plan 5-year plan sin annual plan kha finalize chu hi apom kip mawa mo apol zo khit mawa hill area hi teng zat di department tuam to ya za poimo phai za ya za chi om hi ven ho a hill area di bi kha annual plans le 5-year plans separately chi ti vilaya akamal zat kha atuam vela hill area sadile plain area di sumzat di atuam om di chi voi ale hoi om ya le om lo wei chu khat kon don ya sports minister mo agriculture khong itang khazelwa ha imfala infrastructure umte to hila di separate in khangai hia imfala world class stadium yai za uma lamka football ki mall theina buan noi lak le vui lak ki mall laiwa yai non gen chu we need legislator yes yes MLA mai ki mamo no loi dan ball the ding standpoint ne the ding yai kha nak pi study ding khovel be tan nak pe tang ko pi ding a hi amo wai jena ADC le MLA te na set ding non classified the diam bangaya ADC ki the district council te ko hi wa mo MLA te to yai tigel kha trade na ki mutu adan na umji ya yai tung tang yai kha dot na poimo tak poimo ma le thei tuak lua hingayen to again development plan 5-year plan le annual plan sing tangam le hill area le phaijang plain area kha atuam vela om sak di pen hill area committee member 5-year plan MLA hongchin tu wa assembly oni masako 5-year plan ong kilui khiang di ma a hi di masape ni chu a homuang masape nu inchin huai a hi ilo chiang o ta den anon genon dong leng sports games and sports to kisai international standard banga audit banga world class facilities tuam mo infala tamamu meive whereas hill area khat lem lo mudium lo bang hangin hiaya development plans 5-year plan abo layu annual plan abo laiwa tribal area or hill area sa sangnadin lamka chuchampura ukhrula sinapatia chandela jiribama or tamenglong kachina tamenglonga hiai tengom di chia huai plana kha aguan lu chak dui vile atuama huayom long chianga apai janga di kia ni chianga a state in asep diun sep chianga singtanga lut khalo banghangin 5-year plan le annual plan fail wa ja ke chu idan on ve ni te thelo zia hiai pan sanin re question race le kha hon chi diwa guang lu di hanga hong ki bol di mai voi aba je ta hom na chumo estimated cost on bol diwa engineer te na to huayom lo okay huayong inon huana ADC non gena MLA te to ki class di lo
ki bangi ti dia Hiai the Manipur Hill Areas District Council Act 1971 and Rule 72 dinale kon gen mo ya ikomi ve atuama District Council te zat di Hiai ka amau powers and function le omdim dia me ve Hiai Hill Areas Committee te powers and function plus as a state legislator ai nawa ai di dol om Hill Area Committee member ai nawa le power nei wana legislator hi na ja kwa as a whole state pumpia a paijang ale to minister hi khate bang chu paijang le huwa pe cha wale thu nei na va nei pa wi chu thu nei na double nei we ve singtang emele te na hoi ma thei wi ya te lo thei diun le chu ka ging to wa le implement di dan kha ngai tuang hai a thei diu Hill Area Committee kha ki sak thei pi di chu functional hi sak ding ei mo puak ken khatina recommending authority lel hi ve o chu no never recommending authority kia hilowen chen wa recommending authority hilelai achi nop na pe nu kha koya bang hong chi gel hiya mi chile functions of the Hill Area Committee chi kha hiya ya umdi ve en pe le chen number 4 para 4 ye functions of the Hill Areas Committee kha anasep didan ma anasep didanu aboldi amo puak now accept theu one number 3 kha para 3 sub number 3 amo en leang the Hill Area Committee shall have the right to consider and pass resolutions recommending to then again to government of the state any legislation or executive action affecting the Hill Areas with respect to any scheduled matter then again schedule number 2 scheduled matter so legislation or executive action relates to general questions of policy why ka bangai chile then number 6 abang again development plans when related and the legislation or executive action is in conformity with the overall financial provisions for the Hill Areas why again chu 5-year plan le annual plan separate Hill Area dile plan di pena kha mo why to kisaya made in the Hill Area made in the annual budget mo Hill Area adi nga kibol annual budget akibol or contemplated in the plans of the state honjita why khoi taka ngun taka chi taka study bola suya bangchi bangni te annual budget ai ja 5-year plan ai ja mai le chu annual budget ai ja Hill Area lamka chuchanpur district ading ina ya te sa di what recommendable di chi again nai chu ya overall recommending authority chak ni chi khut i chakil mo ka thune na nei lo chi pen thune na an nei u hi zo in chin wa allocation of funds civil de na ya na development and economic planning within the plan allocations plan allocation pen number para 6 kigen banga 5-year plan le annual plan fund om pen ka allocation om ki bol di hon set khedi Hill Area di why se khia ka om pen hichi banga sep de chi yai para 3 mo para 4 sub number 3 ina recommendable de chi pen why ge ni chu hiat annual budget le financial provision chi on gen chi chia ka kha asum zat di dan ge na wa recommending authority hi phalai chu a state assembly na or minister khatina utu ta singtang gam huap na wai fan kha among na amana je hilou chi na hilai zo mai Hill Area Committee thei pi lawa Hill Area Committee recommend lawa among na hong bypass thei lawai chu yai Hill Area Committee bypass thei lo na again nai ve yai tua dot na kon dot chmo pasang MLA ten kha ADC te hoi tan function le
Athune inau hiai za lai kha khatin hiai za lak sak di chi bang om the ya bang no om thei lo asum mu aziak chu kon gen non yo to igen atuam vil vela aspreta assembly a kha 5 year adi mo plan le annual plan di hong a om sa om tai ve oi khat ani na article 275 of the Constitution of India a kha tribal subplans omeve what tribal subplans a kha need base a planning commission a kha hiai Manipur Hill area district council ek dungzu ya kha budget tak ma wa ki bol diu chi omaka hoi budget ki bol pe nu kha ama hon bol dingun ko ya hong pai di Hill area committee on pelut ve unchin Hill area committee na okay hiya ya dina 5-year plan le annual plan allocation ki bol dungzu yin no district council ina hiya za chiang ana je ko achi duai voi hoya je ding assembly a pass hitachi chipot ni ya dan dung ju ya oni u kha ko aspe ta um sai zia ka aziak chu Hill area committee on lui ki ang du chi bang zia kin de adc mo Manipur Hill area district council pen kha within the purview of Hill area committee chu hoya ka village level again le Manipur Hill Areas Village Authority Act 1956 ki chi omeve huai pen kha within the purview of ADC hino nei chu hiai amau kha amali budget ki bol thei budget on bol dingu mo budget a bolu kha village level abial sung apai du chu development zooming then again te zooming kong shifting cultivation kong farming itave or any development works bang poimo nala bol na diom ya ai kele bang bang poimo om health to kisai education to kisai ai thei ba kum vile mo class 8 tanilo mo atu nei now ho class 8 tana district council school te asum zat di teng teng kong budget on bol ve chin huai dung zu ina Hill area committee na denai gen 5-year plan a le annual plan a fund allocation ki bola patina na budget u yeza le yeza o mai cha district kata yeza chin hono om ve chin plus central government a district council a fund atwa mimmi ma parliament ina pelai chu a state government ina va sok di le hilo a crore pi vele zanlamin le news hong ki gel vele crore som thum le ni ya chi bang ki za whatsapp aken na sim kha a detail chu thei lo vai crore som thum le ni bang kha tun ko ya ki jang ta dia ma ki thei pat lo ve dustbin klei te kang vek ta in why again u tak chu a wai lam va expose lo vena a hi di bang a function hi le district council le thu nei lo ai thu nei lo chi mo ya na khat kon dong ura pasang 6 schedule idel na lamun kha adc kha short pin ki ben kha wai kha mei te ten mo chidi Manipur government lemana sajain emla te le omnon ke le chisim piano ya 6 schedule ki chi bang ya bang jaga ki del waya adc kumsom bang kumbang za in ke elek no lo kumsom ni wai kha ibol khial khat ya kinak bol khel lot tel pen ma yai kha adc kha turle sa ki koi khaya wai jaga awai jak a turle sa ki chu ai tuan ke ya a turle le vachi luat thei le lo tel chinga a member te na hiai bu kha amawa dia bible hinon de na yai igen banga mo Hill area committee te na Hill area committee order kha bible ichi bang dewa rules of procedure and conduct of business to hoi ma banga adc te bible kha yai hinon nang hiya kha olo pasang khat kon be dia yai te gel kha mla te adc te na chimoga tribal piang teng teng yai kha bible tu kai thei ngai chu ka chi chu dik luat one again 100% pom whereas they are the one who has to implement azang ke tu di azang kia ahon zang ke tu le ana sem tu di te amakai tu dia itel ai jaka amawa de bible thua ni hi hol ya kai
chin wam da ni le huai kha hin chin huai ja ka hiai ya kihelte ya athu nei nau kha tamo mai batile ki bol du chivli in hilere committee te le apawaru kha a hiti bang ta ya kigel bang hon jang hileu kha separate administration for the hill peoples in the hill areas ka a thei hina ka a phamsa pu ti ke hangzo magistrate bangin chu hill area committee order kha a hiti bang taka kijang hile iuti no wai cheve union territory no wai chi kha siam sin por prisoner headquarter magazine article agel sim kha ke chu ana gi geve chi geve hoya gen ka ken le pomma ma ka ya kasim cha kha hiya ya ki gel bang tanin hi lew kha agam nei tu atunga ipatna e kha gam nei tu hi na hian leon confirm i gam sunga development chu ni bol di kuate amun tua ma pai omte non bo sak di lo mi nek walting kya cha akhate nen ki akingak di lo wa ja ka political demand le banghiam te pen apai pain pai ta ve say su group o me ve mo tu la ta ka e la ka wa su group te na territorial council anget pe nu deng very good under the provision of schedule bangja ka schedule Indian constitution ka schedule somlin iya makikene chu ho aguk na pe na kha to dena na dot na north east state sunga di bi ka schedule guk na anakibol wa chu bang tribal te protect na di liauliau land protection le tribal rights protection leng ho ya ka schedule ichi igen no na na te pol tribal nam tuan tualte hum bin na ding kep bin na ding culture customs mo traditional practice te teng hum bin na dia why provision tigel na hin chin huai ya ka kha apoya poimo north east te ta dia tuambi ka bola hinapia tripura kha sexual provision aki extended laya Manipur hill area le extend di chi parliament ana pai home ve hill leng hoi hun laya yemele te EMP ten bangai dan nei wa ama ngai to na bangya mom joi khan te bana law secretary Manipura ina sexual provision extend di ana law lua in dana na thei luai cha wa changa huaya magistrate khat judge khat to kit kuma law secretary to nowadi sexual provision na sanga hoizo kon rap sak diwa hoida ne sakun na chi diwa parliament on pass dui ana chilai zangun hoina ging tau in hiai ana hi mo hoya school bangleng sexual provision na bel primary school tan chawai ko class 8 tanon bor sak di constitutional protection om laupi hoina thelo financial power tak kha direct fund central government akipata a district council ong lu te na di leng pomlo hoi teng kha sexual provision no ebe thei chu hoi teng kha ma na thei lo ja ko ana kem jowun ku cha kha ye hadra pa na kon interrupt jamu pasang why sexual khan ki mudek takya mudek tat tham ana pai khom to parliament proceeding kha ken tun kon toy ke amo xerox copy nei kha hun lem tang ma sa pen na Manipur hill area sa sexual provision extend lo di ka gen le hi id chi akia in to amu tripura kha extend lo cha omta to ai ading mu hak lot tadiam ken chu hi kha constitutional provision omle Manipur state ke exam na di hi het lowin chin thili thei lwa Manipur assembly leng thumve tak recommend na boltai vile okay hideleng wa abon nung na wa ka with certain local adjustment chi ana be rapon central ministry of home affairs na tamve pi certain local adjustment na chi bang na chi na clarification on bolun cha hon thon penge hilo ale huai ingak so ka kum som ni tak election yum lo kha
anak poi lua ya nak poi lua hoi election ni nei lo sung kum som ni sunga fan teng teng district council a db ka fan te ai banga hong pai ta lo tua pai ta ya le tua chu pai ai di tua ma ki pai te ta na hom ta ai di banga pai chi chu ama ku chong tung tai ve hoi a hong tunga implementation pa te le kit ken ka thei ke amo bang chi na jangwa chi thui hong tung e chu plus hoi ba na kha yai kum som ni sunga election nom lo sunga bangja election nom lo hiya mi chi le hoi hun la ya kha at sumina no successful no edis election ana chi kha at sum kha ta ha ti vi wala ya at sum ha ta ha tin chin ai le hoi pen at sumina resolution hoi lak changa hill area committee in kha hoi at sum te resolution endorse na po lai zang ana pom khau ana pom piun siksi dulla kimutuan lo pai to la hoi taka hat taka phut chi la om lo ko cha kha om to kum som ni zen election ne lo om to pa kha hiya kha yeu tu nam tu at bit takina ka thei khel kele thei khel lo na ngai da un la a ngai ke tu te na I pol pi lama jetaro lama heu tu tele social hin ko lokala heu tu tuam te ki kum khoma election om di chia district tuama I tribal pi te kong to cha hi to wa kha to pa election ong ki nei the non to atram ni na di ta ya election akin nei no wai no male to election ong non di to kon do chu ma sang ya kha union territory UT mo kha I du thu sam cho hi ya wai kha far away dream ana hi khatale good governance to ikam siam hoi na ding a chance om lai mizoram khong yet chana governance hoi chiang na ko ma dang ngai ke wa India noya ya om alung kim ma wa banga mo e ya kha good governance ka gamla lo hi amia ki ngama mo ami pi ten leng pilwang taka ya in chu mi pi ma khwalin ki vai hom na hoi tak le development hi na gam leitang hum bin na di hitale general meete hill area settlement ong nei thailo na di wa hon protect zone na di chia ngai tu na sia le pathei na siam tak janga election chia MLA election chiang bangina mo pan la thei na hi to na huaya elected member ahong I changwa tribal tape tengkha MLA amo hill area committee a member hong hi vek unchin huai member hong hi vek ten kha to again banga ama again bangina hiai hill area committee order pen kha a hi di bang takina hon implement level kum nga sunga nasat taka hill area development ki khek zo din ken chu ka ging ta mo na wana district council te to karleng ya amau hi thei chiang tan omin huaya hi thei chiang tanu hoi taka a hi thei na dingwa MLA te hill area committee as a hill area committee member te na amau constituency chiata amau constituency sunga amau district sunga ADC member te hill area committee member te joint meeting bangza nei tawa tu chiang tana khanwele nei long mai thei we joint meeting nei dui voi tribal vile mo tribal development tak I gampua tak na dia tel khia ka om ami pi te hon khwali le meeting nei wa huwa din again 5-year plan annual estimated budget teng enko mina huchin honje kwen la igampua mai zen la manipura sum tom lo pia tuna I holim sau sim ta last question ni hiai dan kon dong de actress le actor te film star te A grade B grade oma contract le first class second class oma politics ale first class second class ya MLA election hong nai ta ADC le hong nai ta ADC ten kha fanom lo chi higi ge ya ADC kha bang chi to ka poimo ya DC ten wa ya omno lo di ADC tel bang chi to ka poimo la light non tro the diam
chin gen le achiang de o ADC te poimo dan chu local level administrative unit in a omsu neve ke pa hiai mun takta vai hiai mun a local area ki vai home na official taka in a omsun elected as a democracy mi piten itel khia kyonjin tel khia ka a hi lamu tela tel aki thei diu a tel tu tel ka hon tel zia kwa hiai mun atu ne i thei di huaya kha a hi di banga i chi tho mai di ya khat be kon interrupt non di pasla fan om lo wa chi penu kha hiai dana thei lo zia go ya ei le mi piten fan om lo chi cha ging ta zel di mo fan tam luain a fan om pen 5 year lo ya le Manipur Legislative Assembly 5 year plan om den vele annual plan om den vele tu le session na tu vele be nai lo mo session la ya huaya kit huaya tu tua annual plan 5 year plan den again banga home pen separately atuam vil velin hil le plena a om dinga hi achi nunga adani na huaya a separata a koi tu dia mo puang na nei hil area committee member te na hi keule kwan hi tani wa na patong kelo di mo huai allocation on ball te jo chiang wa khat dena ya again banga development economic hile plans allocation dung ye sedi chi vile mole huai kha dena again ADC te na leng budget on ball ding wa in home ding wa atu home ding wa hil area committee to aki kundu chu huwa governor asen la leo ki chai lam ka tu tan namu dan ADC te hi athune zo DC pa ki lam ka chumo jam le thu tak le simin gen mai tale til teng upside down kile bul vek na tang kha sorry sing tang mai hunong tunge ka chia sing tang mai ga khayet le ani ne kha atung lama om di ve alian liana ga ma sa ten wai lama om hoda no sing tang mai hunin on phain ADC te as a people's representative ahi nawa DC te tunga omai uchi akitewa DC te kha achi ngam doi ve athu zirin ei loi kha pon dum pedito ha pon dum bia kong ki tu di tha lo amau chu sarvani vi wole government servant wajaga keimi pite servant kai hin DC kha ama lai siam na ja ka IS on pasi ma adik kileleng as a democracy abel people's voice ka hiya administrator district administrator ai na angai khiak di voi ama nuai ai vi huai nuai ai chia thei na dio yai bu abai bu thei diu ya area committee order le thei diu ile amau bang ta control thei di bang ta na tu nuai ko thei di bang ta na ama biak ngai chi pen hiai hoi takin thei leo abila hek banga loi bil ba banga ka akai du ka hi zo aman to di sin le kai hi le kilom mo akai zo chingam khang le kai hi le kilom to ni na igam sungi achena ADC te kamteng chu bang hiam chile MLA ten fan teng hum di do fan om lo chi wa hilele adanin amao fan zat didan government in Manipur government in kum nga sum zat didan le kum khat sunga zat di te kha yai te na thei pi ding apom diu amawa ding allocation om ya chi kha danin valo khat mo khat chap Manipur government ina quarterly report hill area development na kisem sum kijang bangchi bangai bangtan progress om ta chi Manipur government ina hill area committee apiak lut ki ge di chi om lai chu tela ale ho apel lut ki ge ya apiak lut ke le hill area committee te na a concern department tenga report on bolo achi duai chu mo huai dung jo ya annual report kha governor ina
India President annual report a piak gi wa piak thena dia quarterly report base na hill area committee ten abol diwa a compile diwa governor ape diwa governor ina president a piak de vai wai kha quarterly report a omnge ya chi cha thei khon lo chi hong e video na ken kanga thei khon lo sao simpi le holim tawa ADC election hong nai tama ma maya kwa bang te hi mi tel diu fan om lo chi te tel ke dingwa fan om dan ala khiat di dan azat dan le again ngam ding te tel hun ma ta hiya ADC ten local Manipur government in kum nga sung zat ding sum alem gwat chena kum khat sunga ding le tribal tia ding sing tami tia ding quarterly I ahun huna report peding a put thaile asem khe thaidi ADC mi bang ze yom dewa election noi non ta sum how itel zel liu hia dan bolding dan thei itel liu chi khalam ka mi te ading a decision making ara hia tunia scholar it is a sen dia ai lama tui passionate na sa taga mi sa te ading a thei bang banga mi enlightened Dr. R. Sanga social activist ama tunai holim pi thei jang na to ki pa to kon ger he sang na pil na len siam te gam inama dinga I na to non gen jagin thupa tampi nga adin Hornbill Cable Network parin des na kon la na he ki pa wai mama in a expert ki ke ya legal expert le ki hilo hele ki lunglut ki sim sim mai mohpuakna nei yai kha hon disturb I chu ke kha it disturb me very much ichipi I tribal pi te in na ziakin wajakin ngai khok non chiat ni mi pi teng tengin leng a khol diakin elected MLA le ADC te na ngai khok non khol diak ni che kha ka hon ngien lai hi wang gen jo le school principal teng yai kha a power let din yai by hallo yai thailo te kha exam le pass sak lo thi tribal china tune yai banga holim thei pasang tu pa thui ge na Hornbill Cable Network en khem teu YouTube lama anen te ngaihdan ya ya parin bang chin mu na thak na ne ya tribal te kwai hi wa mi ka maum ki hilou sarkarin le a khan to na ding development ding provision tham hi kwai te kha mi khat te ne ding ki hilou mi nek bal te ne di hilou amau mu zat zat mu ding a hi dan ki bol te re izui the nai ke wala chu wa ma imo sak ke de hi ki ngai tu thak ni tu ne ding Hornbill Cable Network ya tan pe ta hi